Inti kont teacher u tallem it-tfal żgħar, u bħala teacher kont taqla xi rigali fil-milietu. U xettilhom darba lill-ġenituri. Għattilhom. Għettilhom biex ma jtukx iktar piġami u affarijiet. Kif għalu li huma, għalu li kemm affarijiet se tirċievi u forsi jkollok u hekk u hekk u hekk. Allura huma ħasbuha li ituni xi ħaġa. Tal-flus. Tal-flus. U jiena ringrazzajthom xorta. Imma darba fost l-oħrajn għad jiena kos dawn il-flus nista' nagħmel xi ħaġa u għad nista' ngħin il xi ħadd. Ġiet neħsieb li jimmur l-uffiċċju missjonarju u hemmhekk saqsejt l-uffiċċju missjonarju l-uffiċċju missjonarju u saqsejthom xi proċedura hemm biex inti tgħin persuna mill-missjonijiet għal-qassis. U tawni ritratt tagħha kemm inħallas, kif għandi ħallasom, għallu li 300 dikinar. Għax kienu ma kellix, żgur. U għallu lek tħallasom bil-mod. Għallu tħallasom biftit. Bil-mod. Kif tista? 10, 20. U bdejt ħallasom. Bdejt ħallasom. U kien hawn dan il-ġuvni. U x'vera, sister. Illi bdejt ħallaslu biex jistudja u biex jisir qassis. U x'vera, U mbagħad bil-mod il-mod dan. Wasal biex jieħu l-quddisa. Kienu wara 3 snin, kienu li ħallastom lu 3 snin, u ħal-quddisa. Le, imma għalulek biex dan, għalulek biex tmur hemmhekk inti. Forse, ħestidinuni u l-invitadu għandi, biex nqattaw, għavol ma morċu. Għalix ma morċ, sister, għalix? Għalix? Għatlu il-flus li jena sanħallas biex niġi l-Indja, għajar inti jomlok għatfalu, tagħmel xi ħaġa tfal. Araw, senjuri, ġmil ta' din is-soru. Intom ukoll mistiedna li tgħinu lil dawn in-nies fqar, illi m'għandhom xejn u li qed jistennew l-għajnuna tagħkom. Għada l-maratona mill-nofsinhar sa nofs il-lejl, il-linji miftuħin anke llum. Sister, issa inti issa llum dan qassis u rridu ngħidu xi ħaġa importanti ħafna, dik ħaġa importanti tal-biċċa tal-programm illum. Dal-qassis li sar bis-saħħa ta' din is-soru, illum bis-saħħa tal-flus li qed jagħtu l-Maltin, qed jibni skejjel, qed jgħin ħafna tfal, mijiet ta' tfal, qed jitma' l-tfal, qed jgħin il daw it-tfal. U lilek, sister, u lilek jgħidlek mama dan. Ek jgħidlek mama. Ġili kteb mam, hello mom, God bless you, u ek, I mean, iħossa li jina, l-aħħar Christmas, ek għalli, li kiku ma konċinti jina, ma nagħmel xejn minn da kollu. Ek għalli. U sister. U bis-saħħa ukoll tiegħek li inti entni biex insir qassis u tal-Maltin li qegħdin jgħinuk biex tibgħat lil flus. Ekku. Sister, naf kemm timmissjaħ? Ħallu l-ġvera. U x'timmissjaħ? Missajt nimmissjaħ. Speċjalment meta jdum jew jikteb jew iċempel jew hekk u x'illum ma naf. U għadha ġurna x'inna nagħmlu, inġibulek messaġġ minn għandu. Taħseb? Tista' raħawija tara. Ara. Ħajkelmek il-fader hawnhekk. Hi, Sister Salvina. Come stai? Sister Salvina is a God's greatest gift into my life. I am very much grateful to Sister Salvina Kurmi for your unconditional love, tremendous goodness, and extreme generosity. You are a mother and role model who always loved and cared for me and my mission. Xi tħossek kif tara? God bless him. Xiex? Ħafna, God bless him. I mean, nħossu jisu jitaw. Xi tħoss? Nħossu jisu jitaw, qed tara hekk, I mean. Għaliex qed tħossu jataw hekk? Qed tħossu Ġibtuli, jataw? iva, Qed tħossu jataw? Taf li hawn hija sister. Hawn hija tara. Dieħed.
Love you so much. Thank you for coming. I miss you. How did you come? Għandhom standing ovation. Wait. It's bigger than you. Thank Thank you so much for everything. It's a very big surprise. You're God's greatest gift. Come and sit down. It's a very big surprise. Sit down. Oh, poġġi bil-qeda, sister. How nice it is. Thank you. Eh? Thank you. Dorjen, Sander, Paula, u n-nis kolla li għaw kienet kolla sorpriza li għaw. Ilna naħbuħulkom il-dan. What a surprise it is. Father, thank you very much. The Maltese people show solidarity with you and with all your people. they love you. Thank you for being here. Thank you so much. You call her, how do you call her? I call mom. What? Mom. Mom. You call her mom. Mom. You call her mom. Why? Because I receive unconditional love from Sister Salvina. And she shows more interest in my mission than myself. She always gives me a great push to go forward, helping and reaching out the poor and the orphan. That's what I've been telling the audience today. Qed jerġa' jgħid. U Sister Salvina għamlet ħafna ġitmija għax kieku mingħajrha ma sarx qassis, u l-fatt li sar qassis issa qed jagħmel ħafna ġid bil-flus li qed tagħtu intom lil dawn it-tfal. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, qafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkummenta l-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, qafas subscribe.